Svima vama čestitam. Najveći praznik Bajram Šerif Mubarek Osman. Predstavit ćemo hor Elahija i Jasida Zambaci iz Velinja. Elahije koje ćemo izvesti su Tada Pedro Alina, koju ste već čuli, Bajram dođe, Krajina, Usafove, Muđahid, Kadezani zahuđe, Ljubav Boga milostivog i teku rajku obvezu. Prije nego što počnemo, posalamit će vas glavni imam odbora Islamske zajednice Velinje, Nijaz Efendija Sazić i predstavnik odbora Islamske zajednice Velinje Hamdija Belić. U dramskom programu čuti ćete 2 skečeva u izvođenju dramske grupe Sazić. Iza sredalinke su se pobrinuli muzička grupa iz Velinje. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Molim Allaha Đelešanuhu da me sačuva od prokletog šeitana. U ime Allaha sveopćenog i učinitelja milostivog samilosnog. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova, salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve dobre mu'mine širom samog svijeta. Draga braćo i poštovane sestre, Bajram Šerif Mubarek Osman. Danas smo se ovdje okupili da obilježimo tradicionalni naš skup, obilježavanje Bajrama. Kao što ste vidjeli na našoj televiziji, na BiH televiziji, Bajram je ove godine obilježen ondje gdje nikada nije ni mislilo se da će se obilježavati. Organizuju se bajramski turniri u nogometu, rukometu, košarci, u odbojki, u šahu i u čemu. Mi smo od 1994. godine, kao što se sjećate, redovno počeli obilježavati naše Bajrame. Mi ćemo ovdje to nastaviti. Jedino lanske godine nismo obilježavali, vi znate zašto, ali ako Bog da to je prošlo. Mi imamo ovdje džemat, imamo našu djecu, imamo našu omladinu i ne treba nam ništa više. Neću dužiti, ovdje se ne treba dersi se u džami. Ja vas pozivam da dolazite redovno na džume. Pozivam naše hanume da počnu posjećivati tečaj namaza koji će se organizirati svake nedjelje od 4 sata u našem mesdžidu Partizanskoj 14. Većina naših sestara, 90%, ne zna klanjati. To je istina. I ja mislim da se vi slažete. Ja ću početi od nedelje, prve nedelje u 4 sata, održat ću prvo ders. Nikog neću pitati ko dođe šta zna i zašto to ne znaš. Ali ako Bog da se dogovorimo, onda ćemo početi sa običajem. Za mjesec, 2, najkasnije 3, onaj kome najslabije, najteže može da shvaća, naučit će sigurno klanjati svih 5 namaza, svaka naša hanuma. Zato vas pozivam i vas, domaćine, koji ćete odgovarati za svoje hanume na sudnjem danu. Prvo će vas, muškarci, pitati, dragi Allah, da li je to hanuma znala klanjati i ako je znala, zašto nije? Ako nije, zašto nije znala na ovo klanjati? Ja svoju hoću prihod da skinem, jer će mene, dragi Allah, pitati kad sam došao u Velenje za ovu godina, jesi li ti odradio svoj posao? Ja hoću pred Allaha Đelešanuhu da izađem čist kao vesa. A i vas pozivam da i vi Bogom izađete čist kao vesa. Muževima želim da posjetim vas, svakog muža, da sa svojom hanumom održi informativni razgovor. I da porazgovor. Hanume pozivam i one, da one razmisle o tome i da krenu. Najslabija nam je tačka u našoj vjeronauci je žensko pitanje. Meni će pomagati kod obučavanja moje učenice, koji ima nekoliko ovdje, koji su završile hatmu, pomagat će mi kod obučavanja naših sestara. Da ne duljim, za program su danas se pripremili mlađi, ja ću vas još jedan put nasalamiti, osjećati se lijepo, i ako Bog da, oponovo se vidimo za kurban.